ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke National People Youth Front Riboy District dekat ke NPYF Nongpo Block akan riu-riu yayong arajar pusau kelaken tat war ya kejeng kamu Vice President jong ke NPYF Nongpo Block ulalet ban penyesok syaka Voice of the People Party kumbalami hakilat patai kubor. Hakejeng kran bakilat patai kubor Presiden ke NPYF Riboy District ba pendap lang wa lang bro Vice President ke NPYF Nongpo Block ubat Tebun Rinshon ula pendram jo de kejeng kam jong ke VPP. Ubat Tebun Rinshon dala dehi ula pensisha bu umshim nalet ben penyesok syaka Voice of the People Party. Hendrai kadai tang kejeng let sengap ya kejeng lap election jong ke VPP hakesh nong maulong nong tulo hakabakila syukam hi bola penyesok syaka VPP kat badala de umshim nalet ben penyesok syaka VPP. Malami hakilat patai kubor nga presiden jongka NPYF Riboy District nga don ban pensai hangne ba ka BPP kalakam ba presiden jongka NPYF Nongpo Block la resign handai kadai ka kubor ka balamle menin haka meeting jongka BPP ha kitan maulong Riboy District kala yatu bat kala ong ba presiden jongka NPYF Block Nongpo ulami ba udesan handai kamde kadai ka kubor ka batok bat ka ba bamsang nongrim presiden jongka NPYF Nongpo Block udang long aktif hadu mata ulong imong kitam bapura menin hakatu ka jingelang ladon wena kinong kitam NPYF ujongi ubala hakajing long bril kajing bakla ulai kran batu bat ula kentat ya ketu kajing mi hapo kilap patai kubor ba ula lejon saka BPP menta habayakan batu ula kubur bat ula ong ba kadai tang kajing syak penbor hakajing bun katu katne ki noelam ula lek sengap hapo katu meeting hendrai menta habayakan kan batu udon lang bat ni menta ngin sengap katu katne ki ketin na uru ngidon lang hane menta district habakan tuk bro santli ki konsumensi baro ki yuk jongka NPYF ngidang long klaim ngidang long kawai hadu menta ngin krisan teli telan ya i madam Amprin lendo ibalai i kandidat jongka Shillong parliamentary seat hadu ketika sini ban buat ngikan man baki samla jongka NPYF ha katai kasini kini bat yenra ya kejingjok ya madam Amprin kubesibun nga Vice President jong Nongpo Block ngambil benta hakaba penyesok ang sisya andai nga sulit sengap yang meeting kaba long men gasni om ba nila penting lupa andai ngakumsyo ngakman te ki khot yang terteng jonga te ngamban se ay long breu kumno ngan phet nang tu ngajaka te ngahap yen bat ngamnang su ban om kumne kumtai bat nagliang juga ku Vice President jong ka Nongpo Block nga lang aktif bat nga nang trestom naman ta kadai ka MP election bat kumjuro ikam jong parti kiba matahak